Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami asuna gaya kaya mutujar. Ya sukanya rasa karawe nasi tudupe. Shukriya berarti mesti mau jadi surah sitir kita. Mukar raja mukar ragusti ni jala jabde. Mujodan surah sini matan har kine jala jabe. Ida berarti. Allah maafi istazam dan doaina gerajin wah muslimat ada wah orang Kristen orang Musliman akiman hoti tani doaina bagurani mujadi itu Raja jam mukra kutte kini jala gustinya dipadia magana nama berarti kutubaru nabi muka kecil tu, muka korter kini jelas jamin. Dua ibu narapat aja, wan berambar. Aku sinna bayis, sinna bayis berbat. Dua ibu, ya Rabbi mujadana bayis, ya Rabbi mujadana bayis. Jangan dipakai satu ini masuk toyo pada tahu.